Assalomu alaykum tuğanlar. Kırgızstanlıklar kandayсыңар? Sizler менен Bazar Xabar tuğanlar. Бүгүн 2-fevral болуп калды. Өзгөн Красный Маяк мал базарын туğanдар сиздерге тартып көрсөтүп беребиз. Базар кандай болуп жатат? Өзү негизи мал өтө көп кирди, адам да көп. Мал базар, кой базар, жылкы базардарды бизден күтүп калыңыздар, биз сиздерге тартып баштадык. Бир-бирден лайкты басып коюңуздар туğanдар. Мына абада лайкты басып көрөм деп мына жерде турат туğандар. Биз анда баштадык. Анан реклама боюнча мал кой жылкы сатам десеңиздер, номерлер чыгат, кайрылы бересиздер. Ургачы туган. Ургачыбы? Канча акчасы? 47 000 сом дейт тугандар. Декандар. Деканчылыга? Канча ака бу? Салам алейкум. Канча? 50 000 сом. Канча сурап атат ака? 43 берип, ургачы торпоктор бул жагы. Мыналарда ургачылар. Мал өтө көп. Ака канчадан бааларын бир айтып коюң. 70 kança verdiniz ekonu? Ha? 70 kança verdim. 70 kança verdiniz hava ekonu? 72? 68 ver. 68 beriptir tuğanlar. Urgaçıga. Qaysı kanalı? Bazar Xabar ava. Like'ты басып көрө бересиздер. Уялбагыла ага. Ну, ургачылар дагы. Неме, 6-7 айлык торпоктор кыргыздан. Канчадан отасыңар туган? 40'dan otam. 38'dan 38'den, otam. 38 000 сомдон, 40 000 сомдон. Аваям торпок алганы келди тугандар. Но содасы болду экен. Канча берди ака? Уялбаң ака. А? 33? 33,5 берди экен. 33,5 берди экен. Бирок 33,5 берди ака. 34 калды дегенди ham көргөндүм. Жайма базарга келдик тугандар, торпоктор. Канчадан ака булар? Tom bazarga mı? Ооба. 35'ten 35 000 сомдон ургач торпоктор экен бар. Мындан ылдый кылып көрсөтө албайт экенбиз. 35. 30дан кем бар ака булар? Бар. Канча берди ака шуларга? Бербейди. Сурай элеге. Мыналарыңыз ака? Булар 35тен. 35 000 сомдон 35тен. Кем бар экен тугандар. Лайктарды аябай турасыздар. Эркектер. Канча берди асыңар акалар? 66. Кайсыңга? 66. Уялбаң ай. Алып сатарлар тугандар кичине уялып турат, билесиздер, 66 берди деген. Мыналар. Ака канчадан акчалары? 48ден 38 000 сомдон. Мына тугандар, мынадан билесиздер, өзгөн эң күчтүү алып сатары. Ака, салам деп коюң адамдарга. Торпоктор ака канчадан болду? Машака мага. 40тан кем бар. Ака алдабаң ака адамдарды. 40тан. Ооба, бияк алдап атат да. Элдерди алдабаң 40. Канча берди ака шуларга? 37'den verdim. 37ден берип жатат экен тугандар. Ургач торпоктор. Мына эки караны сурайбыз. Мына содан раза кызып атканы. Өзгөн тугандар. Эрте мененки содалар бука экен. Эркек торпок содасы кыздар. Канча бердиңиз? 69. 60 kamı var. Ургачыбы? Мына адамдар түнтат тугандар, 60 кам бар дейт. Кымбаттап кетти деп алда деген. 70 берди деген тугандар. 70ке болду ака. Чылар шундай болуп калыптыр. Сеналарын ылдый айтып, лайктарды басып, комментарий жазып коюңуздар. Шол кылган тууру эмес тугандар. Acaba kadar? 35 kam var. 35 кам бар ака? Канча берди сава? 8 verirler. Булар канчадан ака? 45 kam var. 45 кам бар дейт тугандар. Эл торпоктор экен. Ака канчадан мыналарыңыз? 36'dan kam var. 36тан кам бар, а? Канча берди ака сураштабы? 33тен. Канча болду туган? 39 oldu. 39. Ургачыбы? 39 000 сом болду. Онда Базар Xabarда туган мага сурап атасыңарбы? Канчадан акалар бир айтып койгула сеналарын? 45'ten kam var. Канчадан беришти шуларга? 38 yarımdan veriyor. 38 жарымдан. Sizler öldürüp otasına da var. Ака ойнтпаң ака, ел көрөт да, елге пайда болсун да ака. Кып-кызыл канча болду ака? 40 алдыңызбы? 40 000 сом. Базар Xabar акалар. Gördün mü? Ооба. Мыналар тугандар 33 000.
300'den koptur tuğanlar. Muraktar tuğanlar. Aleyküm assalam kam döysün Urgaç torpaktar. Kançada otası o? Çoğun muraktar belki. Az. Kança berdin tuğanlar? Bir aytıp koygular. Surayında otası bu. Kançaga berip aytas aka? 46 jarımga berip aytas. Siziki çaka? 55'ten. Berbegeniniz aytыңыз, berбеген surayınçı. 100 bin geldi. Elikten berбедиңиз, ha? Şu kunacınga jakındap bağınlar, 1 yaşlar tuğanlar bular. Kançada otası aka siz? Жақшы екен мына сынды екен. Қанша берді ава? Мына шонысын 60 берді ба? Yok bilmem kaç ölgen ben de la. 60 kemi var деп тұрасыз, а? Болды ака. Al 37 al. Lan tartıp koyunca yatak size. Болды ака. Мынаны 37-ге зор апсыз, бирок, 37 alın düşün. Сатып беришиңиз керек екен пайда берсе. Juda katta uydum olası diyor. Шейхтер турпуктарын тартқаны келдик, көк жаңғақ шейхтер туғандар. Қаншадан? 45'ten. 45-тен, а? Қанша сұрап атады? Sırayla hiç kim bir tane ayda. Көк жаңғақ қай жерденсіңер? 3 ayda. 3 малайдан екен, а, болды. Ака, бұл қай жердікі? Oduykandı. А? Oduykandı. Қодыған. Arzan evet. Қанша берді ака шоны? Қаншаға беріп айтасыз ака? 43 мың сом болды. Мал бирок кетпейді туғандар, мына ачык эле айтып коебуз. Эркек торпоктор көтөрөбүз туғандар. Канчадан түштү булар? Ona öyle 42'den mi oldu? Мына экөө 42ден, а? 45 yarım oldu. Нарга 45 жарым. Деган эмеге энчик алдыңар да? Gençik ha. А сатып берем деп коюң анан. Азыр алыш кыйын кайт. Satıyor. А, болду. Зор. Силергечи туган? 50 gün ama. 50 000 сомдон кем бар экен. Ekon 50 gün kem vardı da. Ha, болду акалар. Эркек бичараларга. Мына тугандар, эркек торпоктор. Мына булар эсе TikTok'та отурат, блогер. Бауыржанга шагирт түшкөнмүн дейт. Канчадан укам? Эркекпи? Erkek motoru da ötek. Канчадан укам булар? 35 bin kem var. O da 55 bin. Bu ekon altı 55'ten o da özü canlı satmış. 57'ten mi? 50 kem var. 57 mi 60 seninmi? 65. 65. Nolları 57'den eкен. 57 canlı satmış. Ekon burası 55'ten mi? Onun 50 bin kem var. Нон 50 000 кем бар экен. Жакшы тугандар. Кайсы болду акалар? Канча болду ака şu эркектер бул? 46? 46 000 сом болупту. Мынасы канча мынасы? 46 кен булда. 46 алыныптыр. 48'den. Бергениңиз айтың, сурады ака. Канча берди? 46. Ha, болду. Ne olacak da? Like'larda basıp durunuzlar. Kançadan berdi asınlar? Akalar? 56 veriyor takma. Kızılga. 46? 46 değil. 46'dan eкен. Bazar kabar akalar. Tarttım düştü. Kançadan da odası aka? 60'dan kançadan beri tat eller? 53, 54'ten beri dediğim bunlar 55'e satağız dep duruşat tuğanlar. Jalanına erkek torpoktor. Жаңгагы болса торпоктун сүйүнчү боло турган болуп каптыр да. Мына тугандар. Канчадан акалар? 60'dan. Канчадан бери ташулар сураган? Канчадан? 52 000 сомдон беришти да элдер. Мондай чоңурактар кийин саан уйларга да өтөбүз. Oldu, gelişince tarttı mı? Aga kançadan onu? Kançada oda sava? 65. Kança bir işte 65 degen. 60. 50. Bunlardan tart olayın o için 50 000 som berip koyuptur. Ne kanal? Bazarga bar akalar. Bekler poko. Bu topoktu bunlardan aldık hep bunlardan. Sat koy şunu. Boldu buna düştü. 62'ye sat. C3 pese kapar öylesin. Oo boldu bunlar. Bir aydan ki C3 pese mi bu? Bir aydan giyin daha. Ha boldu. Boldu aldık. Ava malades. Çoğunlar Sat eken. koy ki tapaya kalsa zaman sarayıp ne işte işte bu televizyona. Aga kançadan da çoğunlar? 65'te. Kançadan berdi aka şularga? Arganda yer o da. Eng büyük bergen kança verdi? 56 57'den berdi şu. Erkekler toptorga. Bunda Nolar var geldik bunlar. Kança tuğan?
Qanchaga berib eding endi? Aytib ketgandir bar, satasыңlar deb. 61'ge. 61'ge mi? Ha, yaxshi. Bu jagı tuğanlar sekin sağın uylarga töröz hem. İyi çoğun buqalar. Qanchadan aka? 150 75'ten mi? Qancha berdik onu? 72'den mi? 61'den. Oldu mu? Tapmadı etti. Yok korkasa korkusat. Oo da. Aga qanchadan berib edingiz? Aytib qo'ying. 63 60'dan berib etdir. Boz bu kam uylar. Qanchani tug'an uy? Qancha berdi? 80. Ikinchi bo'ladi. 80 ming so'm berdi ekan. Novuyning. Novuyning savdosi. Ava qancha berdi shu uyga? 65 berdi. Boz ba? Boz. Bunajin ekan birinchi tug'ush, ha? 65. Buni qancha ava? Buni 60 so'radi. 60 so'radi degan. Qaraqli, so'm men turib. Ha, erkagi bor uchun. Ha, men o'zi o'zilab tashlab turdi o'g'anlar. Kaçka deydi. Qancha berding aka? Qancha berding to'g'an? 75. 75. Boz bu. Qanchani tug'an ekan? Qisir. Kısırı dele bilmeymi bu. Kısırı dili, bozu dili belgisi. Qanchani tug'an aka? Жазға 5 tane. Ha, jazga 5 ta oltin to'lib qo'yibdi tug'anlar. Boz uylardi ham. Bozlar bu. Qanchadan tug'anlar? 85'ten. 85'dan qanchadan so'rashdi keldi? 80. Qanchadan tug'anlar? 7. Yaxshi, yaxshi. Bozava siz ekanmi? Qanchadan tug'an u? Yanlışma. Жаңашма? Qancha berishdi teldir, ava? 95 berişti. 95. Ha, yaxshi. Qizilcha tug'an? 100 ming so'mmi? Boza? Tusa 130 bo'lib qolsa kerak. Sirazi 150 kam bor bo'lib qoladi. Meniki bo'g'oza. Qancha so'm ekan? Bolasi erkak? Bolasi 120 ming so'm ekan. 81 veriyordu. Qancha? 81. 81. Qanchani tug'an? Bo'z. Bizi tuğan. Bizim eğitim salası. Ha, bo'z. Emçek içindeyken de emçek. Qancha qoldi dedingiz aka? 95 ge. 95 ha. 81 bin kilo. 81 ming ha. 85 ga bitet mashi ish aka. 105. Bolasi erkak? Valla sevki. Qanchani tug'an uy? Bu kaçan tuğan da tuğan. Qanchani? Ikkinchi bolasi 105 ming so'm bo'ldi. Tamam, tartib qo'yamiz, чтобы problem bo'ldi. Oldu. Bollar menimmi? Жаңы tug'malar. Qancha bunday qara tug'anlar? Bolasi erkak? Urg'ach. Bunisi-chi? Eko'teng qancha? 130 dan ekan. Bunlar sog'inlar ham o'ta. Жаңы tug'ma uy ekan. Qanchani tug'an ekan uy? Tug'an 3 ta tug'an. Bolasi erkak, ha? Qancha berishdi? 116 mi? Alan sizlar aldasınlar mı? 116 ming so'm berdi degan. Qanchani tug'an uy, tug'an? Bolasi erkak. Qancha berishdi? Siraylaga. Yaxshi. Qancha dadasizlar tug'an uyda? Kommentariy bergilar. Qanchani tug'an? Bolasi erkak urg'achi? Urg'achi bu bolasi. Ikkinchi bolasi. Qancha so'rashdi? 93 ga so'radi. 93 ga so'rayapti ekan. Bo'ldi. Bolasi erkak urg'achi tug'an? Urg'achi. Qancha berib qo'yding? 113. Qanchani to'p turuy? 4. olası. Bering avonda. Bozor qimmatlatmang. Bunlar özlerinde kımbat atlattan ne bileyim. Urg'achi bolasi ekan, semental. Qancha aqchasi? 155. Qancha berdi shuga? 140 berdi aka. Qanchani tug'an? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi 140.